Another part is the Har Ghar Jal model. तुमका एक तुम्ही एक अवॉर्ड मेळ्ळो फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट दॅट हर घर जल मू गोंयांत आहा. हर घर जल आहा काय कितें हेच कितें जालें. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट मुखेलमंत्री बाब हे मातशें आयक. टुडे when you are admitting that there is the state already faces water crisis, you admit all across the state, only 24/7 udona. Will the government consider placing temporary restrictions on approved large mega house projects, multi-dwelling housing projects and commercial developments until the infrastructure is adequate? So you know that particularly that the water is this, so but we are giving swimming pools, mega housing projects permissions. So that itself, last time also I होच प्रश्न तुका सांगलेलो आनी हयच मागलेलो की you need to write. आता मुखेलमंत्री आज आमकां एक पत्र दिला कॅरिंग कॅपॅसिटीची MOU with TERI. ते केन्ना जातलें? When will it come after the government, after all this damage is done? So very initial हर घर जल मु तो अवॉर्ड घेवन आसलो. गोवा इज प्राउड महाजान सोकान आनी एक दीस सांगिल्लें तें. त्याच पद्दतीन जल ना, नळूय ना, कांयच ना. हे जल केन्ना मेळटलें आनी जेन्ना तूं टेम्पररी हे सरकार जे मेगा प्रोजेक्टाक तुम्ही परमिशन दिताय ते तुम बंद कोतले सो दॅट गोवन्स गेट वॉटर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.